Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, penelamatan tanus sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa mini sampai tanop man sang kaya oras, gawi di tanaron di makapupakinga. Mampan malo miya dili ang kota kaya pa ako matano sabab padnuto ko kabaya wallah kapaartano ron na itataros tano din uba kalo-kalo na suudi mamamakinag si irktano na ad na makwan niya naguna sangka iya pangalin tano. Sabab pro na mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala adi mamamakinag so mga derpatano ang mga Muslim na upama ko pagiletano na miya makalala o di na miya makapia-pia aderpa ang kanana katatagwan tano. Datarian nasaktano ron na si itano matatago sang kaya inged tano aranaw amya ka pia inged. So siron sa Pilipinas na isay ni ko mga pia inged. Matatagunan ko towa giaraw na tanong. Mada kalapi susunan limo apa paunon. Agito na inibigay tano ariski wallah subhanahu wa ta'ala. Dataran mambuso mga lupaon. Amya kalbulbud akapagtuiro no mga pamumulan. Nagyan ni limo o Allah si kung mga datartano mga Muslim si itano niyan piya kapagingid sang kaya mapiadar pa ugid na upundi tanuanan masyap ang kaya darpatano na aya turun wallah subhanahu wa ta'ala si irktano na sudin sa mga tiuba iyan tapangyan si irktano upun di tanos kanyan suwatan di tano maswaso kasya pasang kaiya ingid tano. Datarang kaya kaya sagadag yung kaya marawisich amya gaba so saupak sabagi sang kaya ingid tano marawi nagina na tapanganan wallah subhanahu wa ta'ala. Datar mambugi ang kaya kasasagad ang kaya COVID. Ay sap man na tapang. Tiyuba wallah subhanahu wa ta'ala. Na ino mga dayai. Anto na isabop ang kaya. Kapit tupangir katanod no Allah subhanahu wa ta'ala. Isan tano wa ginawa tano. Anto na mga day sabop. Ino tanod na'y masusugat ang kaya mga datarini. At tiyuba wallah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day, pwede na masusugok tano, alalangan yan, anta kada. Aya katiro wallah subhanahu wa ta'ala, natigyan na, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alayhim barakatin minas sama' wal ardu. Walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ama ano to natigyan na ubabu tigyan so ubu o so pagtaw ko inged na maratiasiran naguikalkiran so Allah subhanahu wa ta'ala lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard na lakaan na mikiran so kabarakat mga mga pupuon sa langit na gusalupa walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ugay datigyan na miyamukag siran na gitu ba ay amin italemba na sunganin miya sukat tano miyang galbak tano so resulta o galbak tano tigyan pa na ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
Miyapay agatigyan, so kabinasaan si isa liyaw lupa nagusa, si iko lupa gusa, ragat, bima kasabat, sabapatigyan kung anin piteong o mga lima o mga tao, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, kaaniran katintimi, so sabaad kung anin apinggal bakiran, la'allahum yarji'un, kau bakal kalwatigian na makambalingan siran. Suginan. Inumiya kepakaya inumiya sugat tepang ang kaya mga derpatano sabab sa resultaw to ugalbek tano mga manusia. Resultaw to agalbek tano amagingid. Kagyutoy katiro Allah subhanahu wa ta'ala. Lan yung mga giyaranaw na guwani na miya kadakdakal ko na sada matatagusan, piti barangan na sada. Naiman to na miyada. Karamig kaya pag-research yan pan, o mga di mag-research, na ini-declare ira na, so sabaad ko mga sedesan, niti ba sada sa ranaw na miyada. Anto na mga dito isabab, nakagiyada tano, masyap. Ini tepang raktanwanan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya pasiyan si raktano. Ugaid na, pamakumbalingan tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Itarg tano, sukapsu pa kasi iku manganganin ini sa parian, na kapakaiman, datara kita katiro Allah subhanahu wa ta'ala, ikasoy niyan raktano, lakaan niyan raktano, sukabarakata makapupuon sa langit na gusalupa, na kapakay, asotig tano, amini-declare, amiyada, ang mga sada na pakaputuon wallah subhanahu wa ta'ala. So kabarakat ang matatagos si kulupa, napakaputuon yan. Guwani na adnay patakasanaod na kauto mitukon, miyagaga na kapagtuyan. Iman to na uding katagos sa templanan, subhanallah, di pagtu. Kirasara sa ikaw ang pandaan. Nanaginan mga urip no Allah, kapakayanan na sabaputos iko mga galbak tano. Resultaw to o galubak tano kaya so pakatano si iko mga lalangan o Allah subhanahu wa ta'ala. Bubud na ayad na misusugat sa iraktan na sumurka o Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kaawat yan raktan sulimu yan. Nang kaino to, nakagiyagyong ko ta mga galbak, so sabaad ko mga galbak ang mga rata, inisapar wallah, na inisapar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may sugugtano, pinggalbagtano. Natibay ni di pamukag sa Allah na gususugian sallallahu alaihi wasallam. Basta atero nira nagyuto din. Sabab pro, na aling tano sa mga pod, ang mga galbak, miya aloy, agyuto na kesabapan sa murka o Allah, katuro no murka o Allah subhanahu wa ta'ala si iko tao. Alay tano to. Bakalo-kalo na supa ka nagun, na sunso ka na ganyanon, na matangkad sa ginawa niyan, mapamula sa ginawa niyan, aangko tuwa galubak amiyan nagiyan, na isa sa paroto a kepuunan sa murka o Allah subhanahu wa ta'ala na aniyan ka pananggilay. Na upamapman o baniyan kasuguk na aniyan mitaplak ang kuto agalbak. Aniyan migunak. Na sumambuso mga ulama, mga dato na sukan gayranon na makatanud siran. Na suka pakatanudiran na mapakatadmiran sa pagtaw na makontroliran siran na misapariran ang kuto mga rarata agalbak piya makasisingay. Ibarat ang kutwa mga galubak o di na mga shay inisapar o Allah subhanahu wa ta'ala na gususuguin kapakay ama adin si iraktano kinanglan na mapakadatanuanan. Kaupunan ng dimada na sumurka o Allah subhanahu wa ta'ala nakata na piya makatapang tanon yanon na upunta na ron di makakuwasan dewan na ayad na kitundugun na so mas sobraron mas malipedis asiksa tiyo ba o Allah subhanahu wa ta'ala mas margen asiksa tapang o Allah
na ayan yan din ito na si iraktan wa magingid. Lagi na ni di tanu di pamangnin si ku Allah, panganinta ku Allah subhanahu wa ta'ala adid na nan raktano mitana. Saban yan din papasa ang kaya, ang kaya, kapapantagan na itatapang yan raktano, na isambi yan na solimu yan, kabarakatian. Napaganay ron. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na la'ana Allahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi. Subhanallah. Lan yuman ang kutwa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na pimur kaangkon o Allah subhanahu wa ta'ala. So khamr, so pakaberg, nakatano, pakaberg. Pimur kaangkon o Allah subhanahu wa ta'ala, so pakaberg. Ginan so pigin naman na pakaberg keberg taon. Pimur ka o Allah. Wa syaribaha, so pigin naman. Antay pigin naman, saan sa tawa minin naman, saan ka na pakaberg. Na pimur ka ang panutigin o Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syaribaha, nagusumya kay naman. Paman apias kaniyan, ibarat tabo, natigyan na, nabo, tigutawa, nabo ako rin nakipiginam. Ugid, nakapakayam yakakwas kaniyan sa pakaberg, na pinikiinom yan si kusalakaw ron, nadataro tumambu. Tigu Allah, apimur ka, ay tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apimur ka ang panuto Allah. Na antapan, tigyan na waba'i'aha. So diron di pesa. Nadatarian din mambu. Di pesa, diun paginam. Ugay na diun di pesa. Kaya na pada tigiran na importante na nabukurun di pugusar. Nabukurun piginam. Ugay, naskan yang bipkupunan yan. Subhanallah. Nakata na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na pimurkaan wallah maapad siranon. Antapan, so pipasanon. Sa din sa mama sa pakaberg na datarian ni mambu. Antapan, so asira, so miyang balo, no pamako, kapopuunan yan, nagyang ko to grips. Nanaskan yan ni Tomimako, na pimbalan yan, initapok yan, na peraragun, nagyutod ni pimbalan yan, na pakaberg nagyanan. Padung pananan. Agus susumyugun sa kambaaliron. Pamana, inuto kiambalan ng kutuwakuan. Pakaberges ka, sababsir ka niya. Ini sugu iyan. Padung pananan. Nagusumyawi dun. Naapi ada kaum nabangapin pipesa. Nabangapan na piyamakainom so salakaur ka. Nabakaw panpiginam. Nabas ka pa ni may sumyugun sa kambaliron. Nabas ka pa ni inutok yung balik aparar ka. Ugay, nas kay miyawi dun. Napad ka ang panatigiw. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguso inawidan apara si irkan yan. Akaw to. Ginanam lagi-lagid na nan sa langon siran din. Miya aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pimur ka angkon wallah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni Margnon, mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ka, si Isaranaw, na aya pa kay sa ino mga day, apakaberg saya, antakaan. Na ayad na kisumbagsan, na upama ko, na kiling kasi butili, apakaberg, na ustwa nakagiya igira ko an nafsugidin ta kilay ta di na mataguro na brandeng ko to pakaberg na subhanallah karinaw to sa adin na mapapadalam saya pakaberg sang kaya derpatano na upun di tanong maginengka na sadin sa gyutam yang aloy miapad sang kotam yang aloy napadsiran na ke turunan si kumurka o Allah subhanahu wa ta'ala na upun di tanuanan isapar na makaprakrag tanurun ka. So tiyo ba wallah na igirap kita na ayad na kusugat na sudin sumakang bubala-bala. Ito ay karga niya. Naanto na pon mga galabak apimurkaan wallah.
Gitu apa kabar na maalo sudro din sa mga kuhan. So drug na pedun din. Kagigin na drug na lawan pananan sa pakaberg. Andid ni ka usaran yan na sobra sa lumya yung sutaw. Din pa katanod. Nagyan na pedun pananan. Mas sumya ka sobraon. Naupun sa ka. Miapad ka sang kutuwa. Miyang aloy tanong. Subhanallah. Apya na ba ang pugsar na kauto? Malagi-lagi di ka no sa ikumorka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, napitaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina la'anallahu akila riba. Ano man ito? La'anallahu akila riba wa mukilahu. Pimurkan wallah subhanahu wa ta'ala antawa akila riba. Subkan sa riba wa muwakilahu naguso anto na. So tao pamakuan na miya magay sa riba. So kaya po na nang kutwa riba. Naantawapan bagito bu. Wa syahidaihi. So misak siro na dua kataw. Saksi sang kutamiad na riba. Wa katibahu nagusudiyon di surat. Pamana ini rekordian ang kutwa kaya pribayra na dua, kaya pribaw dua kataw. Na padung penutwa tigyan. Hum fihi sawa na sira na tigyan na malagid sira noon. Ang kutam yang aloy. Na nakatatan. Riba. Pimur ka ang kon o Allah na sukumya noon. Sumiriba. So di mamgay sa riba. So misuraton. Inirekordyan no to. Nagusto mga saksyon. Langun siran din natig wallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nakiran sumurka Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaranaw. Adin mga daya mga riba di si idim riba anta kada. So mga siya nan kiisa siku mga pabibisnes. Kailangan mambu nasaktan mo ang mga businessmen na siko kababaloy tanwa Muslim na katawan tano anto na ipiya kahalal o Allah subhanahu wa ta'ala si iko kam business nagwanto naman mo ipiya kaharamian kaantano ka migenak ang koto mga piya kaharamian na ay tano di maanggalbak na solangon na piya kahalal o Allah subhanahu wa ta'ala na suriba napadinan si kupya ka haram wallah. Kakautua sukun sumur ka wallah ikita narkaw pun ka priba. Namada kalso piti barangan na klasya ka priba. Nabu-ebu ka priba na kita tigiran na 5-6. Mutang ka sa 5 lad na mayroon na malad. Na ad na mga padinan na mga klasya riba. Na aya patot si iko kababaloy tanwa mga Muslim na katawan tanwanan. Api-apan nabatano businessman nakagiya kupakay aad na mauras na saka na makapangutang ka naupun ka di ka tayo so kapriba na kupakay amanggalubak ko to masuguk ko to na subhanallah rilanta no wallah ubabadin andad ni kanggal bukatan roo na itiubarak tanod no Allah subhanahu wa ta'ala antonapan tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena la'anallahu as-sariqa yasriqu bidatan fatuqta' yadahu bimurkaan wallah atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sutkaw amyaman ko sa itlog ora ka manok fatuqta' yaduhu na keputol na tigyan so 5 niyan gito'y punishment yan pamana itlog bu subhanallah na kepuunan sa murka wallah subhanahu wa ta'ala naya panariyo piyaman ko nga nasunsum niya kalalata mo ka upun kuwan ka suding karaka nabang ka kabenar
naberkapatot ubang kau tumakwa, kinwang ka, inusar ka. Nagina nakitunganan sa kapaman ko. Nati pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam italog bu na katanan kita na din sumurala Allah subhanahu wa ta'ala, murqa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayap na rin ismas malaon. Umanisa si Irktano. Na ginanita pamulan yan sa ginawa niyan. Uadin matataguun anaba niya no to kabenar na aya patok na may kasoy niya no to kukirkon. Kakagya gitu na naba niyang kabenar. Na upon gitu na kukuan niyan din. Kakinwa niya nakalalalag. Napiyaman ko niyan no to na subhanallah. Sunsu Allah matawron. Anda mana yang mampu direktano kaka tiu ba wallah mapapa dalam rektanwang kaya ini sa paru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kusuguk tanway di mambu itanaw Allah sumurka wallah. Nanto napan. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina la'anallahu al-mutashabbihat minan nisa'i birrijal wal mutashabbihina minar rijali bin nisa. Dimurkan wallah sa mga bai adi mananayan ko mga mama nagusto mga mama psuaniran gi mananayan si ko mga bai upama ko sumama napsuanian so mga gugwe yung mga bai ula-ula niyan so mga kandiditara niran nadatar to mamusubay apsuan niyan so mga kandiditara no mama mga ulaw-ulaw mama pamako mama na malum niyan piya maka bubaso katiruyan na naginan na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apimurkan siram penuh Allah. Tanu dan tanu kagitan mi alui nakasayan kapananayan sa si iku mama. Pamaw mama na kapananayan si iku bubay. Na pamako bubay na si iku kapananayan si iku mama. Gina ni mi alui. Nanaiman to. Ino masusuguk mga din ng takadi. Naisambang naway, kapkiling ka dun si isang kaya liyaw lupa wallah subhanahu wa ta'ala. Si isang kaya ranaw nakiling ka na so mga kangudaan na upun disiran masyapa. Mambiyat piya na masusugo kirananan. Ano man na yaw to? Nakagiyapyan na yan ni Randin so surangayran sa kataw eh. Sumamuso mga lokas na kilairan suwatairan amama ading bubububay nabasiran ng bayran ng panpapabayay di ran ni separ nadatarya mo na may linyan suwatayan na bubay ading mama nasusabad ko mga loks tabi ako diyo na na kubaya-bayapan katigay na mata nawatakan na kami tigas na tigasan na nawatakan na gito na ba nadatarya mo muso mama watayan na mama, may niya na di sayaw natingin na mata ni ko talintid. Subhanallah. Upun diyanan may pata. Napindakal siran na sa isang kaya liyaw ingid tano. Datarian man muna so, giyang kaya ulaw-ulaw sa baad kumakangudan. Kisusulot sa mga arites. Pakaysa, anta bisip sulot ko mga arites. Mama, anta ka ba Naya pakasal na mga bay. Na inuay suswa o mga mama. Na nakagiya ko na igira so siulutiran. Kasasabay labo pa natataguin nun. Na di sila ni Mbaloya buntalakwan. Tigas, guwapo. Nanira na namin langag. Na si ko mga ridwaytan. Si ko dira ni Mantayan. Nagianan. Tano dan tano. Kaupuun di tanwanan. Misapar. Si ko mga muryataw tano na sumangaloks. Nagina na ipagisukirananan sa alungan amore. Kakagiasiran, pupugipat sa ikaw mga watairan.
Giniuron na. Pamaukuan na po ba so mga watayo sa apya ginibo kasuswaan yan. Kakagigin na kepa kaya subhanallah. Ay din na pakatundugon na sumas sobrasan agalbak. Datar katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man waqa'af 'ala al-bahima wa mal'unun man 'amila 'amala qaumi Lut. Kamumurkaan na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so piyamakay niyan so binatang. Naguso kamumurkaan panatigyan so tao apinggal bukyan so galbak o pagtaw ulot. Nakatatan. Gini mambukman so di mga baya sa detaryan. Na upamaw kagiyan nakapananayan bu. Matag kapananayan. Na imanto nagininso di mga baya. Nakata na pituro pano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamumurkaan siran. Naginan na padsiranon. Anto napan na pituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigiyan na لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله Pimurkaan wallah tigian so mga baiya di mana to naguso mga miyakita to naguso di mlulubat sa kiray nagusto pelubat mga tawa pelubatan sa kiray. So isaw na so yung ding galbak, so yung lulubat. So isaw na so ketanano galbak. Nagusto di iran di pakambelablagan sumangi peniran kapara ansiran kapkila kiran na matayd. Al-mughayyirat. Apagalin siran so mga tao, mga bay, apagalin niran so kaad o Allah subhanahu wa ta'ala. So kiad na rin Allah subhanahu wa ta'ala. Na nakatatan so mga tao adi isan dinggalbek nalangon denanan pimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala. So sira na diundi manato so miyakita to mragsan so mamagubabay nalangon denanan keparoliran sa murka wallah subhanahu wa ta'ala. Naiman to pakaysa sa isang kaya mga darpatan mudununan ang takadi. Naaya sumbagsan na uway. Ketaunanan si iko sabad ko mga maranaw. Adi siran di teto. Kaya kap kailangan ko kateto natigiran na. Simbolo to, karinaw to, sa tigas siran. Nagiyan na namiyapad siran din si iko katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi siran di pimurkaan siran Allah subhanahu wa ta'ala. Sudiran di pamagalinan. So kaya nakiran Allah subhanahu wa ta'ala. Na padun. Sa lako din so na mga sakit yang kapamako inirekomend o doktor at tigyan nakataya kailangan na ibarat na so inimbawata ad na songi upama ad na kwan yan sa ngari na piyama na Piya katanor, nasala ko rin no to. Kagito na inibulungon no to. Ugay, nasukman so di kailangan. Kaapi ako na ba kailangan o ba niyan suwa Na oriyan yan na pililibu niya na buntali yan gito'y kagdaman yan na napakatay dun. O di na gito ba piya makadlagi na ulawlay ni si kumyango na piya makadlagi na ngipan niyan. O di na, ang aninsan, ang mga galbak, ini sapar Allah subhanahu wa ta'ala, kapamagalin sa iko, kiadnaw Allah sa iko tao. Iman to na, adem pa na miya, imbinto mga sarwa nga tao, ipig-injection sa iko, pig-injection, o di na, pigi naman, o tao, o pamakumamas kanyan, na monthly to o di na ad na duration ang kota kapigin man yan nun, kapig injection ni ron. Na oriyan yan na sa iko kapkutiw masa na diskan yan dimbali abubay. Subhanallah. Dimbali abubay. Sebuntal yan na dimbali abubay. Naso lagam yan napkaalin na dimbalis ka niya abubay. Nadatarot naman bu. So babay
na adman boy pigin juksyonon o di na pigin naman yan nasi ko katiyong masa na di mo liya mama subhanallah na ginan imiya pamukwan na miya alinalindunan ka ayad na inalinirampan na sunsok ka ataw ikiran na subhanallah miya padsiransan sang kanana murka o Allah subhanahu wa ta'ala kataya miya liyak ng kayo rasa miya karani din na aya pa kauriyan tanurun Nagyang kai akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena la'ana Allahu rashi wal murtashi pimurkaan wallah sumisuburno nagusupisuburnuan naginan nakatawan tano sumaananan ha katawan tano sumaananan na naba aya buwa maanan yan nasubuso kasuburno asi isi ko no to kadato kadi kapi apan so kasuburno sa api ande din kapi si ipan sa ibarat na sa opisina niyo na adnap kad no nakasuburno si iko galabak ka na kasuburnuan ka na nagianan Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu rashi sumigay sa suburno wal murtashi nagusik kuminwa sa suburno na mrakraksiran naginan lumalang kapanan sa isang kaig ingdaranaw na ando manay direkta no kiturun umur ka o Allah subhanahu wa ta'ala agina na miyang alitan no nalangon raktanon katoon subhanallah now di tano tubat sa iko Allah na di tano alinan subtad tano di tano salimbago na sigurado din ayad na kita naraktano na sumas sobra mas margen sang kaya kapapantagan na mitatalamba ay tatapang raktano o Allah subhanahu wa ta'ala kakepa kaya mas sudin so pakarunda-rundan tanoron na pakawatan tano sa Allah subhanahu wa ta'ala awatan tano niyan sang kana na mga murkaian pa turuntan o Allah subhanahu wa ta'ala si iko lala na matitu sa ayatan din manggalbak na sulango-lango no ikasoswatian na mitapalaktano sulango-lango na ini sa parian na pumangniin tano si iko Allah subhanahu wa ta'ala at tatapan tano niyan si iko benar sabab pro na batian tano sa mga khatib mga khutaba ama sign si iko mga masjid pitibarangan na masjid si isa masyo sang kaya kuma aalungan ajemat February 11, 2022 sa Katasiran paganero na sa masjid kurmatan na si Al-Ustaz Jalaluddin Amir ikadua na sa masjid Balindong na si Al-Alim Ulumuddin Rangiris sa masjid Karamyan na si Al-Ustaz Muntaha Magandia sa Masjid Paino Mimbalay na si Al-Alim Nahid Giling. Sa Masjid Bualan 1 na si Ustaz Ali Najir Sumakam. Sa Masjid Bualan 2 na si Ustaz Sihabuddin Maganiba. Sa Masjid Blaze na si Ustaz Jamil Dimapuro. Sa Masjid Magandia na si Al-Ustaz Hashim Samad. Sa Masjid Layla na si Ustaz Abu Shuraim Sharif. Sa Masjid Budiasa na si Al-Alim Abdurrahman Ismail. Sa Masjid Bagwengad na si Imam Zakaria, sa Masjid Tangal na si Al-Alim Abdul Jalil Magandia, sa Masjid Minanga na si Al-Imam Hasan Akbar, sa Masjid Buadiatawa na si Al-Alim Abdul Halim Abbas, sa Masjid Datubait na si Al-Alim Ansari Ismail, sa Masjid Sharif Batua na si Al-Ustad Hanif Sharif, sa Masjid Alif Lalabuan na si Al-Ustad Umair Musa, sa Masjid Kalilangan na si Ustad Abdul Majid Talib, sa Masjid Tambak na si Al-Alim Jamil Duma, sa Masjid Lembak Kaingad na si Ustad Umar Dimakuta, sa Masjid Rugan na si Ustad Jalal Kusain, sa Masjid Tumaritib na si Ustad Abdul Rahman Bashir, nagu sa Masjid Ampuan Lakadan na si Al-Alim Abdul Jabbar Dimaran. So giyanan sa mga khutaba ama assign sang kanana piti barangan na masjid si isa ingid tenwanan amasyo Lanao del Sur panganin tano si ikwallah sa mampan mababa ang kaya oras aminis bagay tano na adin amya kwa tano ron andawan tuma mapluto tano si iku di tano di kapagintaw ginibuso pagarinyo si Rayhan Rangiris makapupuon mamu si isa masyo sa ngaran agyang kaya United League of Ulama Madaris and Khutaba na penalamatan nami
ang kai radio station tano DXSK 95.5 Cool FM nagu sa kapaguluan ni ron o chief technician niran si Ranol Intong taro tumambo pa nalamatan tano so mga technician niran si Larry Juan Romeo si RG Diretso nagwayamala pa nalamatan tano na sudin so tutandingan sang kaya radio station tano gyuto so giyang kaya gobernador tano na pakandudungur kano so salam sa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.